Yengbiri Chinaw Singbu Ahanba Muktarikai Kumnavagolone Taram Nokcheri, Ngasidi Mamgi Mafamda, Cambodia, officially the Kingdom of Cambodia, Haiba country Sikimaramda, interesting fact Puna Lakcheri, Aina Hive the Ngangbada pronunciation and the contact of points the Soy Kibulan Kibior, so Sam Toknabi Tanja, the PBI Wafam Sitamzari, Faredudi, video si Hong Nabatocheriki. Ichinaw Mam, Nasi Aina Mamgi Mafam the Ulivasi, Akogi Worldgi continent map ni, Akogi World Sida. Continent taret lay madudi Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe amadi Australia ne. Aduga ngasi aina explain tawjagadoriba Cambodia haiba country asi Asia continent de yawi fare dudi Asia continent do ina mai onsilasi. Aikogi Asia continent asi sub-region manga thona khaidui hairi madudi East Asia, Southeast Asia, South Asia, Central Asia amadi West Asia ni Pare dudi diagram da yeng ase. Diagram da khoni yeng matamda Northern Asia haiba ma yarami. Northern Asia haiba siga Central Asia, Western Asia, Eastern Asia, Southern Asia amadi Southeast Asia si punsilaga akogi sub-region asi taruk sure ngasai mamangda manga sui haikibani karamana chummibano haibadu mayam comment box da thambiramu. Ichinaw mayam ngasi aina explain tawudoriba Cambodia haiba country asi Southeast Asia diawi fare dudi Southeast Asia do mai onselasi. Southeast Asia si amuk sub-region ani thokna khaidui madudi aina angang mana question livesina mainland Southeast Asia or Indo-Chinese Peninsula kawi aduga aina hangapana question live jaga sina maritime Southeast Asia or Malay archipelago haina kawi fare dudi mainland Southeast Asia da karamba country yawge habdo mu yenglasi mainland Southeast Asia da yawba country sing adudi Myanmar, Vietnam, Laos, Thailand, Cambodia amadi Malaysia country gi maning thangba saruk madudi Peninsular Malaysia or West Malaysia gani Malaysia country asi mainland Southeast Asia da su saruk khara yawi aduga maritime Southeast Asia da su saruk khara yawi mainland Southeast Asia da yawba Malaysia ki saruk aduna Peninsular Malaysia or West Malaysia kawi aduga maritime Southeast Asia da or Malay archipelago da yawba Malaysia ki saruk aduna Borneo Island or East Malaysia haina kawi. Ichinaw mayam maritime Southeast Asia or Malay archipelago da karamba country yawbage habtung yenglasi madudi Singapore, Indonesia, Brunei, Philippines amadi East Timor ni phare ichinaw mayam adudi ngasi aina explain tawgodoriba Cambodia haiba country si mainland Southeast Asia or Indo-Chinese Peninsula da yawi haibisi makhangmangamle fare dudi Cambodia do namai onselase. Cambodia country gi northwest haibidi awang maningnom thangba sarukta Thailand country ga border share tawi aduga magi north haibidi awang lomdana Laos country ga border share tawi aduga magi east lomdana Vietnam country ga border share tawi aduga magi southwest haibidi makha maningnomdana Gulf of Thailand lay. Cambodia country gi capital city ase Phnom Penh ni aduga Phnom Penh ase country ase gi mi khwadi yam leba city ni Cambodia gi official language ase Khmer ni aduga religion na mokhoi gi apunba population gi 97.1% amana Buddhism ni aduga Buddhism ase country ase gi official religion ni 2.0% amana Islam religion chali 0.3% amana Christianity aduga 0.5% amana atopa religion sing chali hai. Country asigi total area na 1,81,035 square kilometer ni population na worldometer elaboration of latest United Nations data gi matungina Sunday 29 October 2023 da 1,70,02,724 ni country asigi currency na Cambodian riel ni Indian rupee arna lupa amaga 49.49 Cambodian riel ga mane high value se 29 October 2023 gi matungina ni country asigi driving sign right ni aduga calling code or dialing code na +855 ni 11 August 1863 dagi 9 November 1953 fawba Cambodia si French protectorate ki makha da lerami aduna country asina French protectorate dagi ningkha tamkhiwagi chahi asi 1953 dani 1953 da Cambodia si France dagi independence fangduna Kingdom of Cambodia haina King Sihanouk na ningthawoi duna panki
1955 King Sihanouk asi magi political career pursue tौनबगीदमक निंगथौ खुबम थादोकले मागी मपाना निंगथौ ओहले अदुगा माना प्राइम मिनिस्टर ओइरे अदुबु चही मंगा लेरगा हाइबिदि 1960 दा मागी मपा सिखिबदगी माना मुक निंगथौ ओइरे 1960 की मतमदा कंबोडिया की पॉपुलेशन asi 6 to 7 million हाइबिदि 60 to 70 लाख मुक ओइ अदुगा पॉपुलेशन asi की 95% मदि बुद्धिज्म रिजन चली यामना लाइबक थीबा थौदो अमना 1970 दा किंग सिहोनोक asi ओवरथ्रोन तौख्रे हाबिदि नमफुदा फम ताहनख्रे हाबनि अदुगा मखोइगी प्राइम मिनिस्टर जनरल लॉन नोल पावर पाइख्रे अदुगा लॉन नोन मखोइगी लेंगाक असिबु खमर रिपब्लिक हाइना ममिंग थोंदुना अनौब लेबा अमा सेमख्रे मतम असिदा वियतनाम वार सुकन्ना तौरिबनि वियतनाम वार asi 1955 तगी 1975 फावबा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नॉर्थ वियतनाम अमदी एंटी कम्युनिस्ट ओइबा साउथ वियतनाम अनि मरक्ता तौबनी नॉर्थ वियतनाम की मिचंगदा चाइना सोवियत यूनियन अमदी अतोपा कम्युनिस्ट एलाइसिंग मतेंग पांगी अदुगा साउथ वियतनाम की मिचंगदा एंटी कम्युनिस्ट ओइबा यूएस साउथ कोरिया फिलीपींस ऑस्ट्रेलिया थाईलैंड अमदी अतोपा एंटी कम्युनिस्ट ओइबा एलाइसिंग मतेंग पांगी किंग सिहोनोक नदी वियतनाम वार सिदा कंबोडिया कंट्री से न्यूट्रल ओइनबा याउदनबा कन्न होनरंबनी अदुबु यूएस ना जनरल लॉन नोन बु मतेंग पांगसिनदुना किंग सिहोनोक बु ओवरथ्रोन तोहनखिबनी मसिदगी किंग सिहोनोक asi चाइना की बीजिंग दा एक्साइल तौदुना मतम खर लेखि मतम असिदा लॉन नोल की गवर्नमेंट आर्मी ने थेंगनरिबसी नॉर्थ वियतनामीज आर्मी अमदी कमरोक कनी हाइरिबा लान असिदा ममी थंगदा लॉन नोन गवर्नमेंट asi माइथिगदौरिबनी किंग सिहोनोक asi बीजिंग दा मतम खरा लेरोरबा मतुंग कंबोडियन कम्युनिस्ट दा खमरोक हाइरिबा पोल पोट ना लीडर ओइबा गोइरा मूवमेंट असिदा याउसिनदुना अनौबा लॉन नोल की गवर्नमेंट असिगी मथक्ता लांदाबदा मतेंग पांखि 1975 दा खमरोक की फोर्सेस ना कंबोडिया की रूलिंग ओइरिबा लॉन नोन की आर्मी बु माइथिबा पीदुना कंबोडिया की कैपिटल फनोम फेन बु लौसिनखि खमरोक आर्मी ना कंबोडिया की कैपिटल फनोम फेन असि हेक लौसिनखिबदगी कंबोडिया दा जेनोसाइड होखि जेनोसाइड हाबिदि फुरु मी कांगलुप अमबु जाति अमबु पाक्तकनना हातपगी थवोंग हाबिनि 1975 दा खमरोक ना कंबोडिया की कैपिटल फनोम फेन बु लौसिनबगा हानगी कंबोडिया की किंग ओरंबा सिहानोकसु कंबोडिया दा हलखि अदुबु अनौबो डिक्टेटर पोल पोट की गवर्नमेंट असिगा यानदबदगी 1976 दा रिजाइन तौखि अदुगा सिहानोक असि हाउस अरेस्ट तौदुना थमखि खमरोक ना कंबोडिया दा अप्रैल 1975 तगी जनवरी 1979 फाउबा पावर पाइरमखि अदुगा मखोइगी लीडर ओइरिबसिना डिक्टेटर पोल पोटनी हाइरिबा चही मरी असिदा कंबोडियन सिविलियन 1.5 मिलियन to 2 मिलियन हाइबिदि 15 लाख तगिना 20 लाख फाउबा पाक्तकनना हाटखि हाइरिबा मिसिंग असि मतमदुगी कंबोडिया की पॉपुलेशन के सौ मरी थोपगी अमगुमनी मसिबु हिस्ट्री दा कंबोडियन जेनोसाइड हाइना कौइ मतम अदुदा कंबोडियन मिचम सिंगबु पोल पोटना करमना हाटके हाबिदा मिचम सिंग असि चानिगाई थनिगाई लेतबदगी मथंदा सिजबना कोंगायमा मखोइगी आर्मी सिंगना मिचम सिंगबु ओटपा नैबा हेनमनबदगी खांगबा ngamdabgi sibana kongaima kaisu leitaba crime macha ma tawbgidamak execution tawba laina tina narakpada layeng dabadagi sibana kongaima namfuda misam singbu sai sing pijadana pithaktana sangna chathanduna sihanba army singna micham singsibu faraga misak amana ngamba changdagi hena thabak suhanbadagi wamanbadagi sibana kongaima amadi atopa violence makal kaya kaya tawduna misam sing asibu hatli hari 1978 की लोरमदाइदा वियतनामीज लीडर ना डिक्टेटर पोल पोट की खमरो गवर्नमेंट asibu loisannabigidamak lan taba horaki amadi January 7 1979 da वियतनामीज ट्रूप ना खमरो पु माइथिवे पीदुना तमथीरबा पोल पोट की रिजम asibu कंबोडिया दगी लोइसिनखि अदुबु खमरो की लेमहौबा लानबी खरगा पोल पोट कदी थाईलैंड दा चेनखि हारि येंबिरिबा इचनाउसिंग ngasi video subu kamdौबगे हाबदु कमेंट तौबिरमु video subu like share comment तौबिरमु अमदि channel subu subscribe तौबिरमु ngasi aina thagajaribasi Cambodia Country Interesting Fact की Ahanba Sarukni ani suba Saruk mu pudun lakjage ngasi gidi myam gi mafam dagi kainana ba yathangni jari